unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke ukungcola kwethu. Bathandwa isibhalo singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo baba sivume sicela izono zethu esininzi nokukhohlakala kwethu. Sawugqiba ukuvuma izono zethu, sawugqiba ukuzimisa phambi koThixo, senze umthandazo sithi Nkosi siyakuthandaza. Maselifumane ilizwi bazalwane libhaliwe kwincwadi yezenzo zabapostoli isahluko sesesixhenxe chapter 7. Ngenxa yesikhathi sawuthatha ivesi elilodwa, ivesi lamashumi 55 verses 55. Acts chapter 7, we only take ivesi elilodwa, verse 55. Ke yena ezele ngumoya oyingcwele waqwalasela phezulu. Ke yena ezele ngumoya oyingcwele waqwalasela phezulu. Inkosi mayibusise ke ukufundwa kweli lizwi ngoku kude bengunaphakade. Amen. Mangi thatha umzuzu wodwa ngibingelele bonke abazalwane emakhaya. Ngiza kinina bazalwane ngesikhathi esinzima, a time where the strength nensika yokholo lwethu is being tested. Isikhathi lapho izinto zijikile. All what we see is people living in fear, and ukwesaba kwethu kumana kuba revoked every time uma siboniswa the updates zamanani okuhaba nokufa kwabantu enyuka umhla nezolo. Sisikhathi lapho abantu abangakholwa are looking at us from a distance and they begin to ask a question, kanti uphina lo Thixo abamkhonzayo? Ngiza kinina bazalwane ekuseni ngithi asibonisane ngelizwi esilifumana through the Methodist lectionary kwincwadi yezenzo zabapostoli, njengokuba sesifundile ichapter ngu7 kodwa ivesi yona ngu55. Okokuba uye wakhohlwa yileli vesi, bambansela amagama athi keep your focus to God. Ndifuna ukuthetha loo nto. I have no intentions zokwenza noma to look deep kumnombo wencwadi yezenzo zabapostoli, kodwa ngibheka uStefan indlela angene ngayo enkingeni nabathile kubakhuluwa bakhe. Ngumfolo osebenza izimanga nemiqondiso emikhulu phakathi kwabantu, kwathi kanti nangona esenza nje umsebenzi omuhle, not everyone sees something good on what he is doing. Kwesuka abathile kwi-brothers zakhe, besuka eKirene, besuka eAlexandra, besuka eAssis, bonke bephikisana nentetho kaStefane. Kepha abambi ababinawo amandla okumelana nobulumko awayenabo umfo wakwaThixo. Kwadingeka into kokuba kufunwa amadoda akwaziyo ukufunga ngomuntu noma engezanga lutho olubi, ngoba
kudingeka ofakazi bamanga, kuye kuthathwe umuntu owazana naye, kuthathwe umuntu oke wasebenza naye osondeleyo kuwe, kusetshenziswe yena ukufeza izidingo zabantu abakhohlakele. Kwafuna amadoda azokwazi ukunyalisa ngaye. Kwathiwa lo muntu akayekeli ukukhuluma amazwi okunyelisa nokuhlisa isithunzi sikaMoses noNkulunkulu. The enemies zikaStefan were people known to him. Izitha zikaStefan kwakungabantu abazanayo naye futhi abanye babo besazana noNkulunkulu. The enemies zikaStefan bekungabantu whom he used to gather kunye nabo, bevuma bonke ingoma sikuyindlela yelizwe lobo. Ewe, keep your focus to God. Phakathi kwezitholo ezinamatheliswa uStefan kuye kwathiwa uye wanyelisa netrone engcwele esithi uJesu uza kuyichitha itempile awenze mabi amasiko anikezwe nguMoses ebantwini. Uthi umbhali bonke ababehleli enhlanganisweni yamatyala bamjonga uStefane, bathi bakumjonga basuka ubuso bakhe bajika babangathi kubuso besithunywa sezulu. Ewe bantakwethu, uthi lo mbhali bakuziva ezi zinto, bakhathazeka, abantu bahlabeka ezinhliziyweni zabo. Ke yena uStefane ezele ngumoya oyingcwele waqwalasela phezulu, wathi ndibona amazulu evulekile, ndimbona unyana womntu emi ngasekunene kuThixo. Ke yena ezele ngumoya oyingcwele, he decided uqwalasela phezulu, yatshintsha ifocus yakhe kwizinto zasemhlabeni, as if akaboni izitha eziphambi kwakhe, kepha waqwalasela phezulu, as if akabuzwa ubuhlungu bokushaywa ngamatye, kepha yena waqwalasela phezulu, as if akawezwa amazwi akhulunywa ezindlebeni zakhe, kodwa yena waqwalasela phezulu, as if akasithathela ingalelo ukwaphuka komphefumlo, kepha yena waqwalasela phezulu, wazijonga izinto zomhlaba, wazidela, wayisusa ifocus yakhe kwizinto zasemhlabeni, wenyukela ngasentla ngokwefocus yakhe wajonga ezulwini. Ewe, yewethu, akhona amaxesha anjalo esithi sawuxakwa zizinto zasezweni, kufuneka into kokuba sijike ukhangela wethu sijonge phezulu. Ewe bantakwethu, wangulinganisa umzukulwana kaObed, unyana kaJese, umethi ngwaphakamisela ezintabeni amehlo wam apho liyakuvela khona uncedo lwam. Yewethu, ndiyakucenga ekuseni khawutshintshe ifocus yakho and keep it to God phezulu ezulwini. Ewe, umhlaba esiphila kuwona awundawo efanele mntwana wamuntu. Onyana nentombi zelilizwe baginyiwe zizinto zalo mhlaba, nangaso lesi sikhathi ekuseni nje ngiyazi umhlaba esiphila kuwona usijikele. Ndakhumbula amazwi akathethwa yimbongi yamaweseli umfo kaDaguwo
athokuya babesemhlabeni belila izinyembezi babandezelwa zizilingo umlingi engaphezi ewe akaphezi nangoku umlingi we have been betrayed by umhlaba esiphila kuwona ngoba kuyimanje akubanjwa sandla kuyimanje kuthiwa maintain social distancing noma ushonelwe akubonakali bantu owuhamba nabendleleni hayi ngoba bethanda kepha ngenxa yesimo kodwa noxa kunjalo simele kokuba instead of putting too much focus kwizinto zelilizwe ke siqwalasele phezulu ezulwini abantu baphila ngokwesaba bantakwethu ngenxa yobhubhane wesifo secorona izinto ebesijwayele ukuzenza azenzeki because of corona abanye bethu abasakwazi ukondla izingane zabo because of corona asisakwazi nokuhlanganyela together sithi siyakudumisa Thixo siyakuvuma ubunguyehova because of icorona asisakwazi ngisho ukungena emasontweni and sing together singabazalwane lusapho lwenkosi enkulu because of icorona siyakila zonto esingesizenzile asazenza senze zonto esingesingazenzi ewe noma kunjalo masihambe ngokulufaneleyo ubizo esabizwa ngalo kuzalisakiswa ngoku amazwi akhulunywa nguJesu kwincwadi kaJohane chapter 15 ngemini yesidlo sokugcina enabafundi bakhe athi ehlabathini niyakuba nembandezelo kepha yomelelani ngokuba mna ndiloyisile ihlabathi yewe bantakwethu nokokuba kunje yomelelani nokokuba senishiye zizihlobo zenu yomelelani. It does not matter whether you are infected or you are affected yomelelani nakaloku nje asinakulilahla ithemba ngoba ukhona uThixo noma kunje likhona ithemba elinguYesu noma kunje ukhona uMadida noma kunje ikhona ingonyama yezulu eyona nto esifanele ukuyenza ngesisikhathi sobumnyama kukujika ifocus kwizinto zelizwe siqwalasele phezulu ezulwini ewe okokuba besinokuvuma ingoma ndiyaqiniseka bekoba kuhle okokuba ke sithi buyakhawuleza obubemi bethu siyashiywa zezomhlaba izinto eyona nto esiyibonayo ngoku zinguquleko zodwa kodwa siphakamisa isandla sithi wena ngaguqukiyo hlala ngathi ewe bantakwethu kuyena ezele ngumoya oyingcwele waqwalasela ezulwini. Let us keep our focus to God ngoKristu inkosi yethu ngoku naphakade amen. Sithi Nkosi nansi imisipha yethu nansi imisipha yethu nabu ubomi bethu